салом ва рӯз ба хайр бинандаи азиз. Сархати хабарҳо аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага пешниҳоди шумо мешавад. Дар Тошкент бо ширкати толибон нишасти дурӯза оғоз шуд. ҳомиёни ҳуқуқ ин ҳамоишро шармовар хондаанд. бонки давлатии амонатбонк эълон кард ки барои додани қарзи манзил ё ипотека ба сокинон 100 миллион сомонӣ ҷудо кардааст. ва созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар пайванд бо бемории сурхакон ё обилаи маймун вазъияти фавқулодаи байналмилалӣ эълон кард. ин ва дигар хабарҳо дар идомаи барнома. гармои шадид дар Тоҷикистон то охири моҳи июл идома мекунад. бино ба пешгӯии ҳавошиносон ҳарорати ҳаво дар кишвар аз 40 то 47 дараҷа гарм мешавад. имрӯз ҳам дар кишвар махсусан дар минтақаи ҷануб то 47 дараҷа гармӣ пешбинӣ шудааст. ҳафтаҳои ахир ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон марзи 40 дараҷаро гузашта, гармои шадид кору зиндагии сокинонро душвор кардааст. мутахассисон пайваста ба сокинон ва сайёҳон дар кишвар таъкид мекунанд ки эҳтиёткор бошанд ва бо таваҷҷӯҳ ба вазъ нақшаи сафари худро ба минтақаҳо тағйир диҳанд. масъулини кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо гуфтанд ба беш аз 150 адабиёти динӣ иҷозаи нашр надоданд. ба иттилои ин ниҳод дар ним соли аввали соли равон тақрибан 1400 адабиёти диниро ташхис карда ба 152 адади он посухи рад доданд. мутобиқи қонунгузорӣ адабиёти динӣ танҳо баъди мувофиқа бо кумитаи дин дар кишвар чоп мешавад ва ё аз хориҷи кишвар ворид карда мешаванд. рӯзи 25 июл зимни нишасти хабарӣ масъулини кумитаи дин ҳамчунин дар робита ба сабаби роҳ наёфтани 13 тона қуръон ҳам посух доданд. ҷузъиётро дар идомаи барнома дар барномаи ахбор тақдими шумо мекунем. имрӯз дар шаҳри Тошканди Узбекистон ҳамоиши дурӯзае оғоз мешавад ки дар он намояндагони толибон ва бархе аз кишвару созмонҳо ширкат мекунанд. бино ба навиштаи расонаҳо, ҳайати толибонро Амирхон Муттақӣ, сарпарасти вазорати корҳои хориҷии ҳукумати толибон дар Афғонистон раҳбарӣ мекунад. ҳукумати толибон ин нишастро конфронси амният ва рушди Афғонистон номидааст. ҳанӯз маълум нест ки намояндагони кадом кишвару созмонҳои байналмилалӣ дар ин ҳамоиш ширкат мекунанд. аммо бархе аз созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар аз ин нишаст интиқод карда онро шармовар хондаанд. як намояндаи созмони авфи байналмилал даъвати толибонро ба чунин нишастҳо танқид карда гуфтааст бо ин кор ҷаҳон барои онҳо имкон медиҳад ба расмият шинохта шаванд. бо гузашти як сол аз омадани толибон ба сари қудрат дар Афғонистон ҳеҷ кишваре ҳукумати онҳоро ба расмият нашинохтааст. созмони ҷаҳонии тандурустӣ рӯзи 23 июл дар пайванд ба бемории сурхакон ё обилаи маймун вазъияти фавқулодаи байналмилалӣ эълон кард. Тедрос Аданом Гебреисус, мудири созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар паёме дар Твиттер гуфт, паҳншавии сурхакони маймун як вазъияти фавқулода ва боиси нигаронӣ дар сатҳи байналмилалӣ аст. бемории сурхакони маймун даҳо сол боз дар Африқо вуҷуд дошт, аммо аз моҳи майи имсол ба ин сӯ ба суръат дар саросари ҷаҳон густариш ёфт. то кунун ҳазорҳо нафар дар беш аз 70 кишвар ба он мубтало шудаанд. нишонаҳои сурхакони маймун таби баланду дарди сар, ларза ва обилаҳои рӯи пӯсти бадану дохили даҳон будааст. сафари Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, ба Туркияро бархе аз фаъолони сиёсии тоҷик ки дар ин кишвар паноҳанданд, талош барои фишор ва боздошти мухолифони муқимӣ номидаанд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон охири ҳафтаи гузашта аз сафари Рамазон Раҳимзода ба Туркия ва мулоқоти ӯ бо Сулаймон Соилу, вазири корҳои дохилии ин кишвар хабар дод. мубориза бо терроризм, экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ мавзӯи аслии суҳбати ду вазир будааст. ба гуфтаи сомонаи вазорати корҳои дохилӣ, мақомдори тоҷик ва турк созишнома дар бораи ҳамкории амниятӣ миёни ду кишварро имзо карданд. дар Туркия даҳо мухолифи ҳукумати Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд ки бо гумони терроризму экстремизм зери пайгард қарор доранд, аз ҷумла аксари аъзои гурӯҳи 24 ҳам. дар гузашта чанд узви ин созмон дар Туркия бо дархости ҳукумати Тоҷикистон боздошт ва пас аз таҳқиқ раҳо шуданд.
امانت بانک دولتی تاجیکستان برای پیشنهاد ایپاتیکا یا قرض منزل به ساکنان 100 میلیون سومونی جدا کرده است. در این باره رهبریت این بانک به خبرنگاران اطلاع داده گفته است این مبلغی نهایی نیست و با پیش آمدن ضرورت مبلغی علاوه‌ای جدا می‌کنند. آنهایی که با گرفتن ایپاتیکا از این بانک خانه خریدن می‌خواهند باید 30% پول آن را خود پرداخت کنند. بقیه را بانک می‌داده است. پیشنهاد ایپاتیکا را امانت بانک قبلا در 30 کارمند خود تجربه کرده است که با این راه صاحب منزل شدند. حالا معلوم نیست این طرح تا کجا موفق می شود. ساکنان میگویند با گرفتن ایپاتیکا در تاجیکستان خرید خانه سخت است چون قرض منزل با فایز بلند پیشنهاد می شود که به معاش و شرایط آنها موافق نیست. در تاجیکستان سال 2008 قانون درباره ایپاتیکا قبول شد اما آن چندان سر استفاده نیست. هفته گذشته در مسابقه شاهمات رابط از جواب زود طفل 7 ساله به غضب آمده انگشت او را شکسته است. روز 24 ایول رئیس اتحادیه شاهمات مسکو سرگئی لازاروف با خبرگزاری تاس تصدیق کرد که چنین حادثه واقعا جای داشته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده‌اند دیده می شود که رابط حرکت خود را به انجام نرسانیده و طفل رقیبش زود حرکتی جوابی می کند. در این بین رابط انگشت این طفل را با تخته شاهمات طوری زیر می کند که انگشت او می شکند. افرادی که بازی را تماشا داشتند دست طفل را از چنگال رابط خلاص می کنند. طفل با انگشت شکسته مسابقه را به انجام رساند. لازاروف میگوید رابط از یک مؤسسه کرا گرفته بودند و مسئولیت اعمال رابط بر دوش صاحبانش است. امروز 25 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 170 سومانی و 50 درم معین کرده است. در بانک ملی قرب $1 آمریکایی 10 سومانی و 26 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 46 درم معین کردند. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی ممکن است قرب روبل و دلار و یورو فرق کند. سپاس از شما بیننده عزیز برای همراهی. سرخط خبرها را به پایان میبریم اما بعد 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش‌های نو در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم.